se dogovorimo i zavetujemo našem fudbalskom klubu Crvenka da ga iskreno protivimo svim srcem ne želeći nikadali da pobedi sa 100 većim rezultatom gola i zbora. Staniću, Ostojiću, Baski i svim drugim da pobede i izvojuju visoku pobjedu i time obezbede mesto u elitnom društvu Fudbalskog saveza Jugoslavije. O sportskim rezultatima Crvenke se zna ne samo u našoj zemlji, nego i više od 20-30 zemalja u svetu. Navijači Crvenke! Ekipa je spremna i raspoložena i ona će učiniti sve, ali tražimo i od vas da vi učinite sve i da pobedimo Bora, jer smo bolji od njih i svih onih klubova koji danas igraju u drugoj ligi. Mi pobediti moramo! Mi moramo opravdati uložena sredstva koja je dala radnička klasa. Mi moramo opravdati sredstva koje su dali naši poslovni partneri. Mi moramo opravdati ono što je uloženo od usta naših radnika ovdje. Mene ostaje za dužnost da kažem da smo mi uvek bili kulturni i da treba da ostanemo i dalje kulturni. A i kulturno se može navijati. Želja naših fudbalera je da im se otpeva jedna pesma i mi smo doveli Stevu Drnjakovića koji će za naše fudbalere otpevati pesmu Ne, 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 svršeno je sve, pa svakako za Bor.